ba ni to woni ke o ke o le no he woni e to woni me ma cho no he wo ke o na shika bo ke ye ke o na shika bo ke ye menye chaka 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 ke o na shika bo ke ye ke o na shika bo ke ye esabo jabo kale jebo ke o na shika bo ke ye menye wọ́n dé jẹ́ wọ́n ṣípọ́n ní ìjàrá wa kẹ̀hán wọ́n fẹ́ wọ́n tẹ́ mẹ́ṣẹ́ láṣídá ní àmẹ́pọ̀n kẹ̀hán wọ́n èjì mi kẹ̀ bógbẹ́ná bí ẹ̀wọ̀ kẹ̀bọ́ yàtọ̀ nígbàjọ́ lá ẹ̀kọ́lọ̀ ẹ̀fẹ́ mẹ́nẹ̀lẹ́ ibìnẹ̀ wọ́n dáwọn yóò ṣí ẹni ìkẹwọ́ ẹ̀ṣẹ̀ náà ìwọ̀ mẹ́nẹ̀lẹ́ ibìnẹ̀ kú ní yìnà ẹbí ẹni jí ẹ̀dọ̀fàkàrà tàmọ̀mẹ́nẹ́ nà kú ní mọ́mọ́ ẹ̀ kẹ̀mí nípa pàmbá náà wọ́n túnmọ̀ inú wọ̀ tún wọn ake woko mansamo efon wono no sama mi ta fla cheta mo me kumeni amebe yiche ka wona eko ni je meshika mo be akono wo ti o be nko ni wo gani wo ne isene no wo je man pro bi police station na oba mene wo ye ke the last ndefe wo ye college no tu ni wo fon wo le ake fe tu bro fo aka ke elawita here je meji ni wo yo bia ne wo kin ko so na ga beni efe ka machine ba ko no wo ti wo be gan wo ka me na wi mo no wo painti kadi wo sa efe wo gbe na won fe gan sama ken wo yi because no ma fe eni kase mo ken wo bi alo you know bi ko gomini ba because most of the time say onyo na ne gan sama na echo wo ken go fe do mo wa fe gan sama na efe e ka wo gbogbo ya ye bi ene efe ni kase mo ken e gan mo fe mo eni ba na agbene gengbe yi e da fakula nutu mo ni wotun me ni le wo mo we kemi pa kwa me na wo e to wo ni be be fin won fo e won chewa mo wo first video no afa e no aje nutu mo ni hie e wo fe before e ko te wo page no wo fa ne e je mo ba na wo ke gan tete wo ke kwami e kama e wo ke fatia wo ke nkruma ke won pa fai Ghana wo fe wono ni wo wan wo sa Ghana ke head of akla print ni na egbe na wo sumo ga oba na ni mokoke a poster in the politicians man change o no fe no ni jibo e wo sumo ga okay adafitu awologo ba pete ni na because mo ni ewo ni emuji wo pa ga fe fai nye wa ni wo sa wo gbe na won wo sumo ga mokoke no go baba pete yi wo pa Ghana bi fe fai man se bi e Ghana bi e da faga ni eni wamo abola ji eni wo yo kaji wo je shi ene genu wo banutu mo eto wo painting nu eni wo ba tu ni yen ka wo kembe eto wo ke the last week e wo pio abobo ya dan enyu ke e wo nutu mo ni ba amoto ne kaji wo panutu mo bi e ba san wo sa wo ni wo pale ko ni ba wele no shika wo pa fai wo le aka me ye ni ametu isu ene me na mbanye na me wa eku ni je da faga wo pa fai ake ke obanyo wawo obanyo ya bobo yo kewo jio emomo jio o ko le bo shika sha boya no ko no banyo no fake wa eku na to amedo fagra because e wonu tu moda ka wo gbe na ye gbogbo na ye abene won ba egbejegbe no abene wa paint escrite no tamo beni nyele no wo fi omo we ke wonu tu mo konko meni eni fata ye nigan le bene won ba o de manye ofa ne won pa fai mo fi mo ni ni wa se video ne no e se ni ngande ake e da fa kwa ke ameta o eyeli ke ebu amo na ka no won pa wo manyi nyelu an fe fai ake eku ne ba ke ambawa shimo e ni ne ko mi mo ngbo wo ameke wo acha ya regional minister mayor assemblies mo fi an mo kla ni ba ti e be ke wo ake ni wo ba ke si ago ba wa ni gan alo Ghana anyi wo mo fe mo gan ba ti be ke wo e wo gbele wo shi na won pa Ghana bi fe fai won pa mo se bi fe fai won da wo mo mi e ko be si egbe ele e ga wo ka che wo che e wa wo e ko be e yu keji ene yo e ye gbo awo ye gbe baba o no lololo e kan e ye gbo awo o ba no fate yi ninu mo ba fe bo
Jomo Baba o ngba jo yin fin ke mo ga bia go o ni eni wo like it one more time te mo fete ni ni ba se yin no o fa ni no ma ni ba yin e se wo no ye no ji 0277 70 11 09 0277 70 11 09 abi no fa ni wo yin MTN lehun 0248 52 70 65 0248 52 70 65 o fa ni ene 8 of agla na mesni ni ka ji ota owo o ni ba se ono ida o ba yo bu awon ji o na no ko no ota o na fe ji o fe ko o wa no chewo ke to pan no wo ba ile bo no